Reka nongere mbashimire kandi mbahe ikaze mu mukurikira amakuru y'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Turabizeza kandi turabashimira ko mudukurikira aho muba muherereye hose hatandukanye, kandi twizere ko mumeze neza. Ndabashishikariza kunkurikira maze mukaza gusobanukirwa mu makuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Munyemere rero tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu biri kuvuga ko umutwe witwaje intwaro wa M23 waba wahanuye indege ya kajugujugu y'igisirikare cya Kongo FARDC. Mu yandi makuru kandi turaza kunyarukira mu Burundi, tubabwire ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yiteguye intambara idasanzwe hagati y'u Rwanda, ngo kubera ko ashaka guhorera abasirikare be benshi baguye mu Kibira, ndetse muri iri shyamba ry'Ikibira aho abasirikare bagera kuri 80 bahaguye, ndetse akabashinja ko ngo yaba ari leta y'u Rwanda yaba ibyihishe inyuma. Muraza gusobanukirwa mu makuru yacu, rero tubahaye ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Tugiye kubanza guhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagushishikariza kunkurikira we ntukureho gusa kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, uraza gusobanukirwa amakuru yacu uko agenda kugeraho gatanu kuri gatanu. Munyemerere rero twihute cyane mu makuru yacu ku buryo burambuye. Tugiye guhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu biravuga ko umutwe wa M23 kuri uyu mugoroba wasakiranyije n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse umutwe wa M23 bikaza kurangira uhanuye indege ya kajugujugu y'iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Gusa kuri ubu ntiharamenyekana abasirikare ba leta ya Kongo baba baguye muri iki gitero, nk'uko amakuru dukesha Radio Okapi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abitangaza. Ntago haramenyekana amakuru nyirizina y'abasirikare baguye muri iki gitero, ndetse ubwo nyine iyi ndege ya kajugujugu yahanurwaga. Umutwe wa M23 rero wasakiranyije n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyari gifatanyije n'imitwe itandukanye harimo nka FDLR. Murabizi ko FDLR irimo imitwe itandukanye harimo nka za Foka, hakazamo za Crap, ndetse na Nurunana. Imitwe rero itandukanye ya FDLR ndetse yakomeje gukorana byeruye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kuri ubu rero biri kuvuga ko umutwe wa M23 mu burakari bwinshi wari ufite waje gukubita ahababaza igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse ukaza kumanura indege ya kajugujugu y'iki igisirikare. Mu yandi makuru kandi reka tuyakomereze muri leta y'u Burundi. Mu Burundi, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje gutegura ibitero simusiga ku Rwanda, aho ari gutangaza ko agiye guhorera abasirikare be ngo bagera kuri 80 baba baraguye mu Kibira, ndetse ikavuga ko aba basirikare ngo baba barakubiswe n'inkuba. Nta kindi rero ari gutangaza, ari kuvuga ko aba basirikare ngo baba baricwe n'igisirikare cy'u Rwanda, nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Nubwo rero yakomeje kugenda avuga ibingibi, leta y'u Rwanda yakomeje guhakana ibiyivuye inyuma, ndetse igatangaza ko nta nyungu na nke yakura mu guhungabanya umutekano w'ibihugu by'ibituranyi. Muri iri shyamba rya Kibira bivuga ko harimo imitwe itandukanye, ndetse harimo na za FLN, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Rero ubu ngubu aba basirikare bakaba rero ngo bashaka kwihuza n'igisirikare cya leta y'u Burundi, ngo bakaba bagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ni ibintu Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihe gishize yanatangaje ko ndetse yaba harimo gutozwa abasirikare benshi cyane mu rwego rwo kugira ngo azagabe ibitero ku Rwanda, aho ndetse agomba kuzifatanya na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Nk'uko rero yakomeje kugenda babitangaza, Perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi ndetse na Perezida w'u Burundi bakomeje kugenda bumvikana mu majwi atandukanye, bavuga ko bagomba kuzatera u Rwanda. Kuri ubu rero ibi bihugu cyangwa se aba perezida bombi ari we w'u Burundi ndetse n'uwa Kongo bafitanye umubano udasanzwe. Ni mu gihe ndetse Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabandetse anohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo zijye gufasha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Nk'uko rero Perezida w'u Burundi mu gihe gishize ngo hari abasirikare benshi barimo gutozwa ku rugamba, ngo ndetse bitegura guhangana na leta y'u Rwanda. Kuri ubu rero Perezida w'u Burundi yifatanyije n'uwa Kongo baba bagiye gushyira mu bikorwa ibyo baba bariyemeje. Reka rero tukomeze kubitega yombi. Gusa leta y'u Rwanda nk'uko bakomeje kugenda bayishinja ko yaba ariyo igaba cyangwa se yaba ifasha iyi mitwe yitwaje intwaro, harimo umutwe wa
uyu mutwe w'u Burundi ndetse urwanya leta y'u Burundi wa Tabara. Leta y'u Burundi yakomeje gushinja leta y'u Rwanda ko yaba ifasha uyu mutwe wa Tabara guhungabanya umutekano w'u Burundi, mu gihe leta y'u Rwanda yo yakomeje guhakana ibi birego yivuye inyuma. Sibyo gusa kuko na leta ya Kongo yakomeje gushinja leta y'u Rwanda ko yaba ifasha umutwe witwa intwaro wa M23 ngo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe rero leta y'u Rwanda nabyo yakomeje guhakana ibi birego yivuye nyuma, ndetse nayo igashinja leta ya Kongo ko yaba ifasha umutwe wa FDLR guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nk'uko rero bikomeje kuvugwa, hari kwibazwa ese nk'uko leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo bakomeje kubitangaza ko bazatera u Rwanda, ese koko barabishyira mu bikorwa? Reka dukomeze kubitega amatwi, wenda gushishikariza gukanda subscribe maze ukazajya uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro ngena nkugezaho 5 kuri 5 kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Reka mbashimire rero mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu yo turakomeza tuyabagizaho 5 kuri 5 uko agenda atugeraho.